Kakvo je prosto stanje u obrazovnom sistemu Crne Gore? Loš. Roditeljevo nije da on ulaže u školu. Tako je, da. Država je ta koja treba da ulaže u obrazovanje. I kakve su onda naše prognoze sa ovakvim stanjem sada? Nadam da je ovo nekako posljednja ljestvica i da smo nekako dotakli dno. Znači mi nemamo deficit po opštinama, zavodima, ministarstvima, mi nemamo deficit u parlamentu savjetnika, ali mi imamo deficit nastavnika. Mi generalno smo kao država koja ne posvećuje pažnju obrazovanju. Sve nekako što nam je potrebno za nastavu kupujemo. Stambena politika prosvetnog radnika je užasna. Vidjeli smo u Budvi šta se dešavalo. Nakon 10,5 godina su ljudi ušli u stanove koji tek čekaju da budu uknjiženi, koji su tek dobili struju, i to ne svuda, kvalitet vode je upitan, znanje je bilo važno. Tako je. I onda je onaj koji je prenosilac bio znanja